Halo ke pro Peit betan jonga ngai pidon pading ke met ka website ke ukhlain te hagini video ngan hikai page phang web apps ba phila ban kamai online ma part time te new apps de ba shisha wa de la de ro ngal ada persang de bang apan ngop ngapan i kumno pi taman yo ai la de no kam de kumta ka de ka ba jia shisha na mar wa la de ro ngal de persang na ka daw nga hikai pi te how new apps ku kerteng NATTY India apps ma te ya ka link jong new apps ngan bo hak po ni video description jong ni video klik nang ta sen download new apps te new apps dai ba phila ban KAMAI PISA phi commission lang ba phi recharge balance pay ga electric bill PHI ka bill ka loan pay recharge ni ki dis TV kiwe pat kiwe phila ban pe hang ni te phila ban KAMAI PISA lang ba kata phin commission so nganam paslam show Peit ini video no do stang do ban kod wala ka jrong ro what skip ra khna mo phin tip kumno wa prodon kam no apps so nganam paslam show yang ini achpran ta anda phila dep click na to ka link kan yalam phi direct ong ni ta sa install ma since sa install ni NATTY India recharge cashback te click install te anda phil dep install kan sa yai kum to te kum bang ong ip click ba na to ka link khana mo pin suk mo te kan yalam ba ip direct ha po play store te ngal install mo yung new apps Peit kum to te kala install mo kala jan dep hi ting ini ai sha gin mo khan diet kan shoy ting ini ai sha te anda kal dep install to la jan dep okay open click open te welcome to allow bit ma allow kita para coin te click register anda phila poi hang ni kum ni click register ki bala dep register click login ma te click register te la phir click register kan pa kum to thoi ka teng jong phi ka mobile number fo ka mobile number kan ek bron kam ha da phir dep thok mobile number te ki email address jong phi anang ta ka password kan ma bhai ni ka password anda phila reset ro phin ya bai kan ni te ka main ka dai ka ni ka 4 digit mpin new mpin de ba kong santam ni gan ba profit kum ba long o kum ha gpay kum google pay swap pin proceed ka pisa em phya ban dai li to ke pin em te ni ro de way ni kita te scan ma bha new mpin sa tho ba scan ma ba phi swap pin proceed ke recharge jong phi de ni gen te sa tho new mpin tho ba ma te thoi ni pin wat ai ba ki we kino ba kin tip ya nu em pin chang phe new la ban long ko secret ko mo pin atm gen ne te phla ban tho la da optional ma to te ko ba phin tho hi pe tho be thik kum ta gen te la da kam pa kum to te la da dep tho shwa tim don kam shu ban tho te register ada blue name register click register the mobile number already mangal ada pe ta kan daw hi ngasukwa ban pin ep te anda phir da register te login kan pa to pm kala mi kom to te pe lai tang ka la yo am te tang kom to ma te pe tu to man ta ma ngan hi kai pat ep phela de register phela de login para ti kan mi kum ne em te pe PEM kini ki prepaid ke de ban recharge balance postpaid ke de tu ki postpaid ma te DTH ke de ba pin recharge ki ye ki tu ki dis TV gen kom ye ki Airtel ki Vodafone ne ki to Tata Sky de nang tapat ki dis TV
kum ta ter kini gas cylinder electric bill phila ban siu fast tag kini broadband ban te Google Play shibon kini phila ban siu loan payment also phila ban siu life insurance te shibon ke hang ni view all ro pen te kini kidai ki ba phila ban le lang bau ne apps ta patangan pen EP KUMNO ba PHIN recharge balance mo te nang kong add money phila nang kong chha har ba phir charge KUMNO balance da phil le direct ro ka bank tang ba ka ba bank ka dei ba add money chwa add ka money te man tanga mod ba recharge ngam pen EP ngam mod ban recharge internet ka ba tang CGB ma tang ban yo ban pen EP ta Peitมันตากันเป็นเป้ากุมเนี่ยไปแต่ใช้เสียงมั้งเป็นงานอาร์เพลเตียงอัดเนาะงานอัดห่างตัวเป็นยังอีไปอัดมอนี่โฟนเปย์พลาบันไอ UPI เนี่ยกุมเนาะเตียงไอเปย์ by any UPI มั้งเตียกันมีกุมนี้กัน Google Pay WhatsApp กุมโตเตียงไอ Google Pay มาเราเด็กงานเด็ก Google Pay เตีย select แบบ Google Pay อัดพิซซ่ากันคลิกมั้งtinggal klik arpel ngadai lagi tu ki pin jonga tiada dap dai lagi pin ngat submit ngaladat Peit galaat balance mah live or tangka tinggal ada recharge bon tali takandau tangka tu balance jonga tahu mentangan klik hub prepaid klik hub prepaid tha ikam mobile number jong ki to ki bro bi tap kan tinga tha mobile number te anda phel tha mobile number kan pau direct la kam pau klik hang to select ma phi hi kan te kan not is ro klik hang to te I be not is ma yangi hi kin khalyan not is te view plan phela on view show ka plan phin tip kan da kan no ko balance ma tinga dai tang data mo ngat tang dai tang data tinga ngan theb bai da ka kabalal tang GB mo kaneka ngat klik ang to kan arpawar ka tinga submit kan mau no mpin to ba nado man ne ba phi por ba phi register PHI to mpin uto mpin dai security jong phim dai wan ai ba kin we kinu ba kin tip yo no mpin jong phi ti sa tha to mpin no mpin dai main ban submit ban confirm lo di ke bara tinggal dap valid mpin pe la da phim nang ham kan valid kum to te sa sim ai kala long te sa pej ba yo long kum to gen te man tapat ka long ma ta request accept ta pej man ta ka po pej want to be te kum to gen te ka ngai phila yo ai ma te tang kum to hi phila ban charge kini paro pe ki commission charge jong prepaid DTH pat ki orders kito gen te shibon hi phila ban yo te la da philong regular lai te mo te ban call customer care ro to ladan subha pe kito ki subscription kini kum ta te ngai phila yo so ngin say siam pat next video thank you Halo dengan ngai phila yo ai langba ko to go video ti ki perlo pe janga kum ka jing kersan jong phi nga kum jing ai ben sim nang yai support nga ki bang pat dep subscribe na menta share gini video shi perlo jong phi kram kiro kin yo ma te nang kersan nga nang continue ban yai up ma te nga nang permi shu ki video ban hikai phi pat ki we ba phin kamai online part time kum ni ma so thank you so much for nam ta jing support jong phi ki jing kersan jong phi nga so ngin say siam pat ha ka next video bye bye